Istorija psihoterapije je počela od Freudove i Breuerove ideje da uzrok neuroze leži u potisnutim bolnim emocijama i da se ona može izlečiti oslobađanjem tih emocija, vezanim za konkretne događaje iz pacijentovog života. Čišćenje dimnjaka, kako je to nazvala jedna njihova pacijentkinja, oni su nazvali abreakcijom. Ceo proces pomaganja pacijentu da se seti neprijatnih događaja i da sada odreaguje onako kako tada nije, Freud i Breuer su radili pod hipnozom, a svoja zapažanja i zaključke objavili u svojoj knjizi Studije o histeriji 1895. Međutim, ubrzo se Freud razočarao u ovu ideju, jer koliko god dobro zvučala, ona u praksi nije davala pouzdane rezultate, a kod pacijenata su se javljali novi simptomi, nedugo pošto su stari nestali. Freud je odbacio ne samo hipnozu, već i ideju o lečenju abreakcijom, to jest ohrabrivanjem pacijenta da izraze svoje bolne emocije vezane za neprijatna iskustva. I pored toga što su se neki psihoanalitičari vraćali ideji o izražavanju emocija, na primjer Ferenczi, Reich, psihoanaliza se uglavnom sve više odvajala od ideje o korisnosti, abreakcije, katarze, izražavanja bolnih emocija. Tu ideju su na velika vrata ponovo uveli humanistički psihoterapeuti od 60. godina prošlog veka, preko takozvanih grupa susretanja i metoda i tehnika gestalt terapije, telesnih terapija, radix terapije, primalne terapije itd. Pošto nisu verovali u mračnu i divlju instancu kao što je psihoanalitički id, već u pravo i lažno ja, oni su dopuštali klijentima i ohrabrivali ih da izraze svoja bolna osjećanja kako bi doprli do svog pravog ja, koje je po svojoj prirodi autentično, dobro, saradljivo i konstruktivno. Najizrazitiji primjer humanističkog učenja o pravom i lažnom ja, o tome da je neuroza rezultat dominacije nerealnog ja nad realnim ja, da nerealno ja drži emocije potisnutim i da razbijanjem nerealnog ja i njegovih odbrana klijent stupa u kontakt sa svojim realnim ja, omogućava mu da se oslobodi stega neuroze i tako izleči, bila je primalna teorija i terapija Artura Džanova, koja je obelodanjena u njegovoj poznatoj knjizi Primalni krik 1970. godine. Ali istovremeno sa velikim uspesima primalne terapije krenuli su i neuspesi, o kojima je Džanov malo pričao, a o kojima danas mnogo više znamo. Džanov je ubrzo primetio da vođenje uspešne primalne terapije nije baš tako jednostavno, kao što mu se to učinilo na početku. Primećeno je da katarzički doživljaji u terapiji, koje je Džanov zvao primali, mogu biti manje ili više delotvorni. Neiskusni posmatrač verovatno ne bi video nikakvu razliku između više takvih terapijskih doživljaja, jer su se svi oni sastojali u plakanju, vikanju, dubokom disanju, grčenju tela, kod pacijenata koji su obično ležali na mekim podlogama i doživljavali sve to. Iako su primali mogli biti više ili manje bučni i burni, ponekad i vrlo tihi, primećeno je da su oni imali različiti terapijski efekat. Neki su imali skoro čudotvoran terapijski efekat, potpuni gubitak simptoma, bujica spontanih uvida, pad broja otkucaja srca, pad krvnog pritiska, pad telesne temperature, duboka opuštenost i zdrave promene u životu pacijenta. Drugi primali su imali polovičan efekat,
sa nekim pozitivnim i nekim negativnim pokazateljima, a neki su imali samo negativan efekat, gdje je pacijentima bilo još gore. Upravo sa tim problemom se sreću i danas svi terapeuti koji se bave pomaganjem klijentima da osveste i dožive svoja dugo potiskivana osjećanja. Deep feeling therapies, uključujući i primalne terapeute. Ali ako mislite da ovaj problem postoji samo u psihoterapijskoj praksi, varate se. Ovo je problem sa kojim se sreću skoro svi ljudi. Sjetite se samo onog što ljudi pričaju o svojim emotivnim iskustvima. Isplakala sam se i bilo mi je mnogo lakše. Ili suze pročišćuju dušu. Ali i suprotno od toga, ne vredi plakati, to ne pomaže. Ili, kad plačem, posle se osjećam još gore. Imate i ono između. Kad plačem, meni je u nekom smislu bolje, a u drugom smislu gore. U umetnosti se također prepoznaje presudna vrednost i značaj autentičnih katarzičkih doživljaja i umetnici, pisci, reditelji, muzičari, njih uglavnom dobro razlikuju od onih lažnih emocionalnih doživljaja, usiljenih, patetičnih, krokodilskih suza. Dakle, i u svakodnevnom ljudskom iskustvu, kao i u psihoterapijskoj praksi, postoji isti problem. Zašto je ljudima koji se prepuste svojim emocijama i plaču ponekad bolje, ponekad pomešano, a ponekad gore? Proučavajući ovu pojavu na osnovu svog dugogodišnjeg psihoterapijskog iskustva, mislim da rezultat suza i plakanja zavisi od više faktora. Prvo, kakav je kontekst u kome neko emocionalno reaguje i koliko je ta emocionalna reakcija primerena tom kontekstu. Na primjer, ako je plakanje instrumentalno, to jest pokušaj da se suzama nešto dobije, ono je obično prenaglašeno i usiljeno. Takvi katarzični doživljaji nemaju terapijsko dejstvo. Drugo, da li je traumatska situacija razrešena u realnosti ili još nije? Na nezavršenu, nerazrešenu ugrožavajuću situaciju se ne može reagovati na emotivno razrešavajući način. Treće, kakve misli osoba ima dok plače? Da li su to pozitivne misli, ljubav, oproštaj, zahvalnost, razumevanje, ili negativne, samooptuživanje, mržnja, osjećaj krivice, stida, optuživanje drugih itd. Najbolje je da se iza emocija ljubavi, zahvalnosti i razumevanja klijent fokusira na nezadovoljenu dečiju emotivnu potrebu koja stoji na dnu njegovog bola, što je veliko džanovljevo otkriće. Četvrto, ako zagrizete, to jest pokrenete više bola nego što u tom trenutku možete da sažvaćete, to jest integrišete, doživite, onda ćete se emotivno zaglaviti, to jest nećete moći to osjećanje da razrešite. Peto, ako ste imali dobar, pozitivan, prijatan period života neposredno pre nego što vam je nešto izazvalo plač, onda to pomaže da taj bolni doživljaj uspešno razrešite i posle se dobro osjećate. Šesto, ako dok plačete u vezi nečega ne dodajete još nešto drugo što je bilo bolno, onda će vam doživljaj razrešenja biti čistiji i blagotvorniji. Sedmo, ako ste imali lepo detinjstvo i stvarnu ljubav porodice, to će pomoći da kasnije bolne događaje uspešno isplačete. Osmo, ako je vaš sadašnji život kao odrasle osobe dobar, to jest nezavisni ste, imate posao, partnera, onda vam je to dobar okvir da vaše suze budu blagotvorne. Deveto,
Ako ne plačete zbog simptoma, već zbog uzroka bola, onda je to bolje i efektnije. 10. Ako ste optimistični u vezi sebe, svog života, drugih ljudi i sveta u kome živite, to također može dati dobar ton vašem doživljaju bola i pomoći vam da vaše suze imaju blagotvorno dejstvo. Naravno, preduslov svih ovih faktora i uslova je da umete da se potpuno prepustite dirljivom osjećanju koje vam navire, a ne da ga kočite zbog ustručavanja, straha ili stida. Morate potpuno ući u dirljivu emociju do kraja. Da li od svih ovih faktora možemo sastaviti jedan za koji možemo reći da je presudan i najvažniji? Da pokušamo. Da bi suze i plakanje imali pozitivno dejstvo, potrebno je da osoba o sebi ima dobro mišljenje, da voli sebe, da u traumatskom događaju vidi ono što je izgubila i potpuno se prepusti doživljaju tog gubitka sa svešću da je to jedan bol u moru zadovoljstva svojim životom. Suze i plakanje donose isceljenje pod uslovom da su ispoštovani ovi faktori i uslovi. Bez toga suze i plakanje ne donose boljitak, čak mogu doneti izgrčenost, glavobolju, osjećaj napetosti, nerazrešenosti, ružne misli, osjećaj beznađa i zaglavljenosti. Dobar, efektan doživljaj bola, praćen suzama, se na subjektivnom planu doživljava kao veliko psihičko razrešenje, rasterećenje, pročišćenje, olakšanje, osjećaj unutrašnje povezanosti, bistrine i oslobođene nove energije.